Igama lakhe la kanjani uLady Zama othi ke la love is blindness emsakazweni inkandla FM noma kanjani hashtag siyabaleka isikhathi sami kanjani sithi imzuzu selekela isikhombisa phambi ukuthi ubumbane khona lesine khona uBrown Mama elibumbana elapha ikhona lesine sesibe nenhlahla ke enkulu inhlahla ongakazi uyibone siphethe ke la ukhuzane ngaphakathi endlini zomsakazo inkandla FM bathi idlamleze ngesizweni idlamleze naseyintombini somthela nje simfake ekhona ke la emoyeni ngoba ke insizwa elapha ke isimke manzonzo ekade ke ikhona le ngaphakathi ke khona ke la ekwelakithi ke enkandla khuzana sikubingelele mfowethu sikwamukela kwenkandla ngiyabingelela kakhulu kuhamba kanjani cha sikhona qhawe lami sikhona ke kakhulu ke qhawe lami mhlawumbe ke qhawe lami sisiphuthuma nje ke singamile siyazi kale lekhona ke la enkandla ikakhulukazi ke umasipala wasenkandla bukhona ke la ekhona ke okuningi ke benikwenza lapha ke njengeciko lamaskandi la khona ke la enkandla usizwa ke kanjani lapha ke khuzani ngokuhlonishwa lapha ke umasipala wakhona ke la enkandla engakusho nje mfowethu ngizoqala ngibingelela ababukeli bonke ungixolele sengajwayele ukuhamba ama TV abalaleli bonke bala enkandla ngibese ngibingelela wena ohleleni lakho olingayizivele kakhulu ngithi nje indlamlenzi yaphila kazi bayaphila lapha bekhona ngithi nje kodwa unwele lode kakhulu so madoda yeah ukuqhubeka nje ke mase ngimuzweni wakho ukuthi obekwenza la enkandla namhlanje ngingachaza ngokuthini ngachaza ngenqopha mlando ngoba phela mawusebenza iqiniso lethi mawusebenza usuke ukwenzela ukuthi ngelinye ilanga ubonwe njengomuntu nawe umsebenzi wakho obe impumelelo kakhulukazi emphakathini namhlanje ke isitembu sishayiwe mashawe enkandla ekhaya sokuvulela amasango ukuthi wonke umuntu ofisa ukungihlonipha usengangihlonipha ngoba bayibethi ngelumi lesingisi charity begins at home so ke njoba ke namhlanje enkandla ngihlonishwe kanje lokhu kumina ke kusho likhulu kuyangikhuthaza kunginika futhi nenselele enkulu ukuthi kumele ngisebenze ngamandla engabe ngisashona emuva ngoba konke engikwenzayo abantu bakuthokozela ikakhulukazi ngisho umasipala wangakithi ngibonga ke nakumeya ubaba ikhansela lami ke uThami ubaba uNtuli ngalento ayenzile ngoba ukube bengengaye nabasebenzi bonke basenkandla no manager obabujeli ngabe namhlanje mhlambe umsebenzi wami awuhlonishwa kanje kodwa abakwenzile kusebalazweni right lapha ke Khuba mhlawumbe ke njengoba ubushilo uthi uyaphuthuma mhlawumbe ke sesiphetha nje ke la ngoba ke utheke ummanzozwana ke umile kunenja ekhona ke la Khuba efisa ke ucula ke umaskandi noma ke ecula umaskandi efisa ukuyibona isezingeni lakho kuyeluleka ungathini kuloko engakusho nje ngathi abafowethu ikakhulukazi ngiye ngithande mina ukuthi kube khona uthando entweni ofuna ukuyenza noma uyenzayo bese uba netalent lezo zinto zombili ziyahambisana ngoba ungaba netalent lento wena ungayithandi ungaba nothando kanti italent akawunalo akuyibheka ukuthi lento ofuna ukuyenza kokubili kuyahambisana yini unalo yini uthando kanye netalent ukuze ngelinye ilanga nawe seyokwazi ukuthi sikuhloniphe uhlonishwe njengendlamlenze nakho umbuzo ogcina Khuba futhi bese kutetela umculo kaMaskandi ufisa wena ngesingawo ubekuliphi izinto uMaskandi usukwenza konke futhi esekushoda manje ukuthi inhlaka okuyizona esemandleni njengemsakazo idlale Maskandi ngeke ulalele inkandla FM noma ngisekhaya uyadlalwa kuMaskandi la ngibizwa umbaqanga futhi uyadlalwa ngisho hayi ekhaya lelu likhombisa ukuthi ubone imsakazo yasemakhaya kodwa bayishaya nje indivo banikeza nje lawo mahora nambala uMaskandi kanti uMaskandi into ofuna ngabe ngempela ihlezi ishunyayelwa ngempela ukuze ngoba iyona umculo okwazi ukudlulisa umlayezo ngolimi lwesiZulu iwona mculo futhi okwazi ukucula into enomlayezo ezokwakha isizwe ngoba umdanso usuke sesijabula silalela nokuthi kuthiwani sisho lelo gama elishiwo kodwa uMaskandi uyakwazi ukudlulisa ngolimi lwesiZulu kubantu so ke ngiyafisa ukuthi nakuzona zonke inhlaka oma television kuzona zonke indawo bese ungumeli Maskandi ngoba usukwenze kwenzeka Sibonga Khuzani ukuthi uzivakashele kumsakazi inkandla FM ushilo wathi ummanzonzwana khona la usaphuthuma khona awakho nje ukugcina nci bese ke uyabala awami ukugcina ngifisa ukudlulisa kubantu kakhulu ukuthi laba khona njengoba bazi ukuthi sibhekene nesifo esikhulu iCovid laba khona baqikelele ngeke ngichaze ukubona izinamba zehla kanje ukusho ukuthi abantu sebeyiqonda lena ngoba lento eyongafaka ama mask iyona lento ezibuyisele emuva ungaba weka ama lockdown ukube kuthiwa wonke umuntu uyaqikelela ukuthi azigcine ngempela ephephile athi nje mina kuphepha mina nomunye athi angiphephe angaba aweka ama infections angaka kodwa ke ngoba namhlanje ngiyabona ukuthi iyehla kancane sethemba ukuthi siye sinqobe uthando nokuthula emakhaya ukulwa bakwithi abantu abasebudlelaneni akwehle ake sifundiseni ukuthandana ukuze sazi ukuthi ngelinye ilanga siwakhe imindeni enobumbano nothando nama talent ethu asebenza ngendlela eyona
Siyabonga kakhulu yezwa mfowethu. Indlela ayinhle kwena masuhamba usuphike lapha ekhaya. Ake ngudonseke lapha ke Khuzani ke Dlamlenze. Uthi ke akehlulwa lapha ke uJesu.